ICM Records. Yeah, Food Mike, Neg Matissa, featuring GK, laisse-le mal, Neg Kafou, Ra, yeah, Mackenzie ICM représente. Pi bon zami nan rele IPAP, si yon pou kontre la donne, li met grete bouche pe. Ak rap ma konen, depi m'piti avek li, l'esprit m'toujou ouvri. Depi tout ma tête, j'y m'entendé rap. Comment t'avle pou m'bata kon sak rele hip-hop. An pil neg entre la donne, ak jol yo sal. Fot a di se ancien, marché, kwa bo sol. Sa son pop teke ma fe, pou m'retire 4 poussi. An de game nan gon paket, rap radot, fot a di se manje si. Yo joure nan game nan tank ou machin poisson. Pou menek sa yo met albwe poison. Yo pa garçon, yo pa met pantalon. Yo pipi tank ou femme, sou paket garçon femme. Rap la nan som, matizom, stand up, mi foke an ensom. Do, Food Mike, yeah. Sou e game nan vin sa, se a cause de yo. Si poussi entre la dan, se a cause de yo. Food Mike fò feke, se a cause de yo. Cheke l'esprit komay, se a cause de yo. Sou e game nan vin sa, se a cause de yo. Si poussi entre la dan, se a cause de yo. Food Mike fò feke, se a cause de yo. Cheke l'esprit komay. Konya vin pou bagay serye, mese se pa de griye. Jem nan ke klop salte la den rapil rapper san beye. GK Food Mike l'expli gomay sak pase ki sak geye. Si rap tok potone boule mtet mtap tre bode. Depi mlase mwen ki met ou konen la pa pa gede. Cette fois si se rap se ta, na boulon kousa te la. Ou pat kon si kousa te la, ou pat kon si kousa te ka. Yo, chiffonye yo, sak te foli mette tit yo, defon non yo. Diaba man kwa, m'fon liquidasyon rap nego an koe en detay. Sak pa konen di yo bien mse GK l'esprit gomay. Fok ka pou fye de maman ou konen bien se rap na bay. Jem salman don revolisyon nego gaso pa kampe. Sak pa che asi fere map rache de si mal kampe. Kounya se rap ka fet, pa ge kesyon grien don. Pa ge kesyon de perdi ten paske de sa nou pasyone. GK l'esprit gomay ou konen se Food Mike liye. Sou e game nan vin sa, se a cause de yo.